Dobrodošli, dragi moji, na kanalu Lenormand Ela. Danas radimo temu koju najviše volite. Šta misli, šta osjeća vaša osoba i šta bi vam rekla u ovom trenutku. Ne ulazim u to da li ste zajedno, da li ste u prekidu, da li ste na početku, nego misli, osjećanja i neki potez vaše osobe i šta je to što osoba želi da vam poruči. Ono što želim da vam kažem da tokom novembra, mislim da negdje od 25. oktobra startujemo ja i moja koleginica sa jednom malom školicom, duhovna škola samoiscjeljenje. Znači, imat ćete u opisu videa. Za više informacije kontaktirajte me na WhatsApp i Viberu, gdje ćemo posvetiti malo više na to naše unutrašnje ja, uz molitve, meditacije, anđelski reiki, kao jedna samo pomoć. Znači, sve osobe koje imaju, sve osobe, ne mogu da radim ja sa svima, znači kontaktirajte me, tako da vidjet ćemo, znači, kako i šta. Trajaće negdje od 25. 6. oktobra do 27. znači jedan mjesec, pa ako treba produžit ćemo. Broj je ograničen, znači ne mogu da radimo mi sa 20 osobama, a rezultati nigdje. Tako da imat ćete u opisu videa, imat ćete post, da ne dužim mnogo. Prva grupa, šta misli, šta osjeća vaša osoba i šta bi vam rekla. Druga, treća grupa. Ako se dvoumite, uvijek poslušajte obe grupe. Hajde mi, dragi moji, da vidimo našu prvu grupu. Samo da ne ja ovo pomešam. Našu prvu grupu i karta koja kaže da ovdje treba nešto da se počne. Dobro. I karta broj 9, znači završetak jednog ciklusa. Prvo što ćemo da vidimo ovdje, dragi moji, situacije između vas i vaše osobe, pa vi po tome znate da li čitanje je za vas ili ne. Hajde da vidimo. Ovdje imamo broj 30. Ja vidim da su između vas neke laži, neka druga, treća osoba, za neke će biti neke laži, neka prevara. Ja vidim da ovdje je dosta prisutan ego. Da vaša osoba ili vi smatrate da ste, slagali ovu osobu, ili vi ili vaša osoba, da se neko ovdje poneo dosta detinjasto i naivno, tako da za sad imamo zemljanu i vazdušnu energiju, tako da bih rekla da trenutno situacija između vas je onako, svako prefrlja loptu na svoju stranu. Moguće da ste s ovom osobom bili u braku ili u dugoj vezi, ili nebitno, ali vidimo jednu situaciju koja govori o tome da postoji nešto ovdje treće. Hajde da vidimo, znači to je neka situacija gdje su ovdje upleteni i neki drugi faktori. Nećemo da ulazimo u to. Vi najbolje znate da li je to nevjerstvo, da li je to neka druga osoba, da li je to ego, da li samo osoba ili vi smatrate da vas je osoba slagala. Ajde da vidimo još neku kartu. Da.
Postoji ovdje nešto između vas, jedna tama, ali ovdje kao da se bori između vas i vaše osobe svetlo i tama. Postoji ovdje još uvijek kod vaše osobe hemija, privlačnost, znači strast, i još uvijek ste vi za ovu osobu neko ko izaziva baš bukvalno burne osjećaje. Mislim, ako nemate kontakt, za većinu bih rekla da je loš, jako loš kontakt, jako loša situacija, da ovdje se dešavaju promjene i to iznenada, znači vreme kada treba da se naprave promjene i hoće, znači neke iluzije i predrasude koje ste imali ovdje između vas i vaše osobe, da, definitivno ovdje je potrebno da se pročisti ova konekcija i da se odstrane neke negativnosti ovdje. I hoće, znači ovdje se pravi, znači, ja bih rekla, pa baš dosta promjeni, onako dolazi kao grom iz vedrog neba, kao i sama karta što pokazuje. Da li osoba ima još uvijek emocije za vas? Vidite, dragi moji, osoba vas posmatra. Osoba još uvijek smatra, iako je pomalo gorda, osoba smatra da ste vi neko ko njemu, njoj može da, šta je htjelo da nam ispadne, da parira, mislim, ljubav za cijeli život, baš bukvalno tako. Ajde da vidimo, da, dosta prisutna neka negativna energija. Mislim da za većinu od vas ovdje vi nemate komunikaciju ili jako lošu, jako slabu komunikaciju. Kako vas vidi ova osoba? Ova osoba vas vidi kao malo detinjastu osobu, onako kao da ste nezreli i da ste neke poteze povukli dosta nezrelo. Mislim, kad izađu ovakve karte i da ste, osoba smatra da ste vi bili opcija u njegovom ili njenom životu. Definitivno da. Sad se vi možete kažete, nisam ja, nije to tako, ali nam karte tako kažu, ali ovdje dolazi do promjene. Definitivno ovdje dolazi do promjene, tako po ovoj karti, ova karta me negdje ohrabruje i ova, da ćete uspostaviti ravnotežu. Ajde da vidimo kako vas vidi ova osoba. Da, ovdje je potrebno razgovor, ovdje je potrebno, imamo broj 12, imamo razgovor, komunikacija, iako ga nemate, imat ćete ga. Da, pomirenje. Pomirenje, ako je na početku konekcije, vidim da ćete vi pokazati da nije to tako, nego da osoba vas je pogrešno razumela u tom datom trenutku. Da. Ovdje između vas i vaše osobe dolazi do rješenja. Ovdje imamo bika, ovdje imamo vodoliju. Tako da bih rekla da neke laži koje su ovdje bile prisutne, laži, neiskrenosti, kako god, ogovaranja, spletki, ovo je ipak karta spletki, uspijete da razrešite, dragi moji. I to dolazi iznenada. Ovdje je jako bitno ono što bih ja rekla, da vi i vaša osoba suočavanje. Da, ovdje se rešava problem. Hajde da vidimo šta je to što osoba želi da vam poruči. Uzet ću ove karte.
Da, interes još uvijek postoji, možda ste se udaljili na neko vrijeme, ali osoba vas posmatra, ali i vi nju. Tako da ovdje može da se izrodi ako je na početku neka fatalna ljubav, ako ste već u konekciji vidim da dolazi do pomirenja. Tako da, ajde da vidimo šta želi da vam poruči osoba. Osoba kaže, ponašam se hladno, distancirano, ali te volim. Da. Osoba kaže, treba da razgovaramo, želim kontakt. Osoba kaže, očekujem, kao ova osoba, dragi moji, da očekuje objašnjenje. Nije da vas ona ne voli, a da je pomalo i ljuta, to stoji. To stoji. Ovdje imamo devicu, ovdje imamo raka. Kaže, ti si bila ta koja je u moj život unela sreću, još uvijek čekam. Ova osoba želi neke odgovore itekako. Želim da te kontaktiram i želim da ostatak života provedemo zajedno, baš bukvalno tako. Želim novi početak. Ajde da vidimo, ali, nešto mi ide ali, evo, zašto ali? Sve te laži, glasine koje si čuo kako god, želim da ti objasnim i da mi objasniš. Da, ovdje se dešavaju iznenadne promjene i neočekivane promjene. Tako da je to negdje jako puno razmišljam o tebi, iako sam ova osoba vas želi, dragi moji, u svoj život, iako smo bili ili bit će neprijatnih situacija možda, ali jednostavno znam da si ti ta prava. Ovdje je emocija prisutna i kad je emocija prisutna, dragi moji, tu može da se reši situacija. Ako nije prisutna, onda vidimo da nije prisutna i tu nema što da se traži. Tako da ovdje ipak pripazite, dragi moji, na iskrenost, da li vi ili vaša osoba, ali ovdje dolazi do kontakta, ali ovdje imaju emocije. Znači, čak i mogućnost da uđete u nešto ozbiljnije i nešto što ima potencijala da traje. Ajde da vidimo još jednu kartu. Šta bi vam poručilo osoba? Ova osoba jako teško spava i smatra kao sama sebe da je potrebno, da je vreme da se ovdje pokrene neka akcija. Da, ova osoba vas posmatra. Posmatra i misli da jednostavno, iako radi ovdje ego, ovdje su dva jaka karaktera. Ajde da promišljamo malo bolje. Tako da osoba vam negdje poručuje da ovaj put želi čisto, kristalno i jasno da bude vaša konekcija. Da, jako puno razmišlja osoba o vama. Mislim da dosta plave boje imamo, ali dosta crne. Rekla sam da ovdje je potrebno da osoba je otišla od vas, sklonila se, ali vas voli. Da, ovdje u ovom odnosu je potrebno transformacije. Mislim da ova osoba je sad spremna da radi na tome. Da bi vaša veza bila stabilnija, harmonična i čista. Znači ovdje, ali ništa manje ni vi da želite tu harmoniju i sklad ove veze. Mogućnost postoji, već smo vidjeli na početku da postoji, posebno za one koje su na početku. Znači ovdje je prisutna emocija i vi ćete sigurno uspjeti da razrešite te glasine i te nedoumice između vas, tako da, dragi moji, to bi bilo sve. Za moju prvu grupu, znači čak ulazak i u nešto ozbiljnije, u nešto što ima potencijala da traje. To je sve za moju
prvu grupu. Mi idemo na našu drugu grupu, znači imat ćete, dragi moji, post gdje objašnjavam šta i kako. Za više informacija kontakt na Viber i WhatsApp u opisu videa. Hajde da vidimo naša druga grupa. Pozdrav za moju drugu grupu. Kartu koju ste birali kaže prihvatite ljubav. Prihvatite ljubav. Dosta zelene boje, ne znam proljeće da li vam je bitno ovdje. Ajde da vidimo trenutna situacija između vas i vaše osobe. Ljubav. Ja mislim da je ovdje nešto na početku. Da. Osoba gleda u vašem pravcu i ovdje je baš bukvalno jedna ljubavna idila. Tako da ovdje vidimo jedan, ja bih rekla, zaljubljeni par. Da, evo, zaljubljeni par. Već imamo par. Tako što da kažemo ovdje kad su karte rekli na samom početku sve. Ovdje imamo ovan bik, strelac, raka. Osoba vas voli, ništa manje ni vi nju. Znači ovdje dolazi do ponude, dolazi do priznanja, ja bih rekla. I sa vaše strane i sa strane vaše osobe. Druga grupa mi je jako pozitivna. Ajde da vidimo još neku kartu. Da, dosta nežnosti, dosta ovdje ljubavi, dosta harmonije, dosta idile, ali postoji jedna doza straha, znači postoji nešto što ovu osobu tera na to da ponekad ili vi možda dignete neki zid i nekako stagnira sve ovo, ali definitivno ovdje ljubav postoji. Hajde da vidimo šta kaže ove kartice. Da, mislim, ovdje se vidi da je nešto što itekako ima potencijala da uspe. Ovo je nešto ko je birao drugu grupu, mogu da poželjem srećni. Dobro, ajde samo da složim kartice. Ovdje je kao da je potrebno da otvorite dušu jedan drugome. Kao nekako pa da bi ova veza bila kompletna. Ajdemo još jednu karticu. Osoba vam poručuje da želi da vam izjavi ljubav i da neke situacije koje su bile u prošlosti ostavite po strani. I da jednostavno počnete, dosta crvena boja, tako da bih rekla da ovdje itekako ima ljubavi. Da. Itekako ima ljubavi i mislim da ova osoba kako vas vidi. Ajde da vidimo kako vas vidi ova osoba. Ova osoba želi s vama uniju, znači karta koja kaže da jednostavno da sam ih birala, ne mogu da ih odaberem, da vas drži za ruku. Jednostavno poručuje da morate neke stvari u život da izbalansirate i da jednostavno predugo moguće da ste, ako ste u separaciji, ovdje dolazi do izbalansiranja i do priznanja. Upravo to vam i osoba poručuje da morate da izbalansirate i neke teskobe koje ste imali, da je vreme da predugo traju i da je vreme da pogledate istinu u oči. Da, nova energija je potrebna u ovom odnosu i mislim da ćete uspjeti, dragi moji. Osoba vam poručuje da želi novu energiju, drugačiju priču. Ako je bila priča, ako nije bila priča, onda ovo je stvarno, šta je htjelo da nam ispadne, da jako velika
jako velika ljubav koja ima potencijala da traje. Ovo Twin Flame. Onda imam jako moćne karte, tako da osoba vam poručuje da vas voli i da želi da izbalansirate neke stvari, da stavite po strani i da jednostavno napravite restart ili novi početak, kako god, i da jednostavno kao da ste, ako ste bili u nekoj konekciji, kao da ste sabotirali sami sebe. Ali ovdje, ako ste na početku, onda odlično. Da, osoba vas želi, smatra svojom srodnom dušom, ono što želi da vam poruči. Hajde da vidimo. Osoba kaže, znam da sam te u jednom trenutku povredila, ali te volim, ni manje ni više. Ti si ta koja je stabilna, jako ste joj privlačni, jako ste joj atraktivni, ali i voli vas. Kaže, znam da sam pomalo i tvrdoglava, ali ti ne znaš, možda je ova osoba imala problem s financijama i možda se povukla neko vreme. Čutim, kaže, osoba vam poručuje, čutim, jer sam bio u nekoj konfuziji, ako je situacija da je prekid, ali želim da ti dam ni manje ni više nego zaručnički prsten. Jako lepo. Znači, dragi moji, mislim da ćete neke energije koje su bile nepovoljne za vas i za vašu osobu, neke, ako su bile, da ćete vi i vaša osoba otvoriti dušu jedan prema drugome. Na dnu špila imam kartu tajni i kartu koja označava novi početak. 26, 13, devica, rak, riba, ovdje imamo škorpiju, ovdje imamo ovna, ovdje imamo jarca, strelca. Tako da, dragi moji, mogu da vam poželim srećno. Srećno za moju drugu grupu, jako lepa grupa. Mi idemo na našu treću grupu.